Nyankopɔn so obi a ɛna okoku nipa wo na wo ka wo ɛbɛda de agye de wo court nso yɛ ni sunsun wasɛm wonam fam de wa yɛ no ne yɛgyina so ɛde abu fo na sɛ de abu be ma na yɛnsa ɛna wa wo mu jerry boy ɔdɛmu years na mirafi ɛwɔ Israel asase so hwɛde wɔyi police ni we so ayɛ yɛbusa na wɔse hɔ na ɛsɛ okoku wɔn wɔse Nyankopɔn ne so okoku ɛna ɛma no kwa sɛ ɔkɔnkɔ yɛ saa dem. How can you believe? Imamo akwa bashonko eba too much GH so na enede munu abana na alma obuso training issues a esi ewo omanyimu enamede ebesomo na arhosem a every Buno East Regional ABPMU ewe yenim kire se police ni a tese wone basa police command ene yeduma ni dian kasa mu de embeto dwa ye wa massikan so ama tese efia wotimu no wa wo be se conform yensa sekan se Nyankopon ene se wo mo endi na asem so wo mo enni ni ntumnti wo ndi wo mo se eduma no ene wono so eye nyamesum ni nti wedi asem no eso ede awo eye conform yensa nkwa ewo bia so bia de basa na conform yense yi bako edi ma Mary ebiom so no ni fiera oti ni fie osaye ohene ono so ni din ede jase hene basa traditional area and within hene ewo na ose ono so wo ne sekan no bi na bako otka ho atese ono so din abeto da no wono de na medi no ho afofia matese woda ya sabia sabe oje ayarehwe na ensem no ekoba atese kofo enti ho ase na atese ebise bise no na wo mo ben eye bia police ni etin wo mo kire mo se na sein tem no ni ebit ase de na adwumu kan kakra na so wonze ga na ade o ka na akosi na chinti wo ye na dwuma se police ni wo she police fo atade no na so ne ni ebit ase ne adwumu e ka no ti ne de ya wetimi ada suban ye koi edi wasa aka de ato so se Nyankopon e na hye ne se wonye sanama nkofo no ade atum se be na adwumu na e ka no e na ada ne wodi e wo sa suban ne busafo asam no de asefam na metwa mo abasisi na emede eho enkyeremu no asomu. Too much GH. Me did akose Japan. E prepare mbese me TV. Me share too much GH. Omo de mufua. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de mufua. Mo ko so show mo. No any beji de bia. Me da ma say love you. Me did the Isaac Kodwampo. Obetumi afem the great tempo. Mbrembren. Wonu me nka mo ni hwe too much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Na ebusuan for basa regional commander ono no de ensem we ebeto abonte no say on da so kra ensem ni mu atese wo mu ye mu nhwehwemu ye no masiripi say Dear pa and a course so at a police officer ye massacre muso at the one conform and satisfy and you know at on an hour said na bako dear when ya a home at a watching Irish our hospital na a same way send any SC tenancy at all at the affair Apostle Ajiman Prempe say one running on way na some yet me show me an indomu esquanti it was for radio Jebre Neti and Winsem Apostle Ma Papa. Yeah, me Apostle be able Mami Osua, Nyankopɔn do ani Kristo nti no ho ye pa. Na wo so e. Na me adom me so me hu. E de wade ase so wa che nkwa. Oh, me. Me na apostle me sre ya sorry for so for mama nkwala obi a ho ye. Oh, no me kan Kristo adom nti efie ye. Boni bi ye ho. E de wade ase. Na apostle we de ye konkomo ni so prekope. Yen hwe asem a esi ade se police ni atese wo de mra ananka emra wo nsem wo na wo boa ema nipa ho banbo ekoso ewo ye tese nipa dada sit na police for na ese dima na edemaye na police ni be masekan so ede awo enkofo atese wo nka ne wo nye nhwe ni ebisa nkyeremu a osim Nyankopon ene suma me se wo ni ne mra so wo ni ne hihye so enti minwo mo sekan ana mindu o mo se adwuma no na apostle asem ebi mpeni se wesi da se Nyankopon aso mo bi se wo bi nye
na pedienti obi foforo mfa sekan koku mu na say obi yi omo efi ho ma no yo ma me wusu a na me hira wodi kan ene egumafo nyina e wura de nyam kasi amen won twere mu din won kwan mu ehu ye na so bi so emra mu so de bia amen ene ahwefo ne tiefo nyina yankopon mu a bia nyi mabusia so sara ya safo Christopher nyina nyame omoaye amen wusu a asam kasi na obisa mi no asam we odwene ho a won ti ase hwe ye ntumi kasa ne se yankopon asam wo Jeremia chapter 5 verse 30 wo se ahobode ene ahodwiridie ena wo ye no asase no so ahobode ene ahodwiridie no e kire se nia ye TV direct ye hu bi dai be hu de ensese esie no e betima si ne nipa ntia ase da biara ebi nie so se police ni mona mukramara se awudi enye nanso so obi awudi enye no wo si nipa no ni nyame mra so won hwe nyankopon yenti nyankopon commando se wo sa nipa no sika ne kunkumo ene oba be ka kire hwe Silminatin anadie krikasi ekura mra bi Israel men 97 98 nu mra figate ni kakrabat eye out to 2000 nu ana Israel prime minister no mra fini din kakra ana a law student bi the friend Ahmed no 26 years na prime minister no wo ye rally no mo be election our Saturday night around 10 p.m. another. Oh yeah, rally 10 p.m. Who says that for Hometan? Woman yes, I am. After Sabbath, no. And oh yeah, rally no. Okay. As I never Sunday. And the crowd war and what treat to share. What we pass it through security in here. Yeah, 26-year-old law student. Law student, you know. Okay. And no go jail. Jina the chap paid to pay. A ball prime minister. Your man was took him to hospital. Team. No, any a boy brandy. Any a little court. Now a young woman say, student take to my side. Oh, say law student to Nimumara. Or your law student. I said, about some were crying chair. News me at Tiwagan and the sea is right. So, ain't he a chair won't come in a court? No judge no be say e dienti e okum prime minister the why ena o man sa adwen man suma okay that is say o mo person mu enye dey student dey enye dey obi shakse ni mu ya ne say onyankopon ena suma ne say okokum prime minister na why o de ma ya amu ya de ma o si nyankopon ena suma so okokum asam si say no Yankopon so obi a ena okoku nipa wo na wo ka wo e be na agye do court nso ye ni sunsun wasem unam from de wa ye no ye gina so e de abu for na se de abu be ma na yenta eno pra ena wa o mu jerry boy o dem years na mi refi e wo Israel aseso hwe de wo police ni we so aye ye busa na wo se ho na eso okoku mo Osinyankopon is so instructions and am kwa so okoku yes happen. How can you believe? But when tell me say onke asam no aye hwanyan ngono me say na eni city and until you turn side for because we there emra sem ne Bible abet bata won ene tese nyame abet bata won no se no be kan ye it could be true, it could be untrue or false because the idea make us say e bi ana sound of one time o mo hunye ni o time mo keke o so bi ta o bi to ko to atwe kwa oh okay o bi ta o bi to ko to atwe na o me wa asem bi o bi to kum mo kan sam ke sese Nyankopon ro ga Nyankopon na she say o she ne so ngogo kuna e di ma sam ni pa beka but court on fa Nyankopon ka che o say kokun ho na onyira Nyankopon say wo aka say ongoku nipa no onim ni say emre mu no thou shall not kill me niewu eti wo ko die wudi a ubedem
It is that, you know, but no 26-year-old law student, no. Yan Israel Pokura assassins, no. Yan. France so for strong mama me hwehwem say. David aso for going aso for no court wo wo kan we no wo so for no yan uni o. Court de emra de was assist no. Ya wa fun no enu mu gina so di asem. Ana me boa. It is spiritual aspect no yan ko ho e court. Ye ni sunsun mu asem wo court. Ye de hunam asem e wo court. E de hunam enu wa ya de no. Se nyango bo no so o. Se so ba fo no so o. Se ma no so o. Enya no ye tie. Se o kan se nipa bi pani bi na so no so nkonkon ko kum se nipa no ya. Na ka se nipa no wa kwa fa na ba. Mpele kwa ma akochi nipa kura ba. No se bi se na ni asem. We o so nyankopon. We na no akọ nyankopon arrest. We ma chi nyankopon. Enti se mra o se eni ewu no ko kum nipa dia. Ye be so mu we dem na some me go say ati no apostle mate was o sa fan so but me we apostle just what in penny sem se bible ma ba ko sem se nyakopon kasa she obi ka to obi trim enu obi kasa e se kokun we mami kokun we fo nyakopon ke bi sa pen e de che bipa se isa brain ya hye mra ye nipa ya hye mra ye de egu ye ho anase ye de hye ye ho so na me bisa se ebra na nyakopon hye Israel for enam ade so no ahye mra de mom no wo hye obi se wonku obi ono ankasa enku obi ema no anase obi enyi obi fro isa ne body bi a wo ye edete ono nyakopon. Oh, I'm a Uzia pa some question. From Genesis Krabesi Malachi before Christ no. Me who be bisa and from Christ so up to date. And also be and see Bible Musa na de e wo for ne say. Nyankopon emra Philistine wo any Israel wo e wo grudge no. Osman David so but Bible say David didn't go there to coin. First Samuel chapter 17. So the David dey asem kan say wo go right. Ya o je Nyankopon de wash me sa. Eti me kun me ka utre fi so. Na dia dance say Israel Nyankopon oni na tumi na wono na. Israel mu ha no free. Di ya tafa urade din e na ba so. Na samene go right so and na boso na ye edi kai aya pam de dada. Ampanya pa o fataya. Eno de bo okoyi bo mako fa fi nsuo bi. Eno de ba ko share tire ni. Eno go face Goliath. The Goliath no is small boy. No is not o kase me ko. Kramai. Na o ba to tire boy. The Goliath yes o ba no so no. O ye fast. O de bo ni share tire. Wo twin no bomb no so pew. The blood team kuku no from the team. Goliath owu ye no ko trans no quality no pega de tramansan se me kun oh Nyankopon na ye no fa David so na ye enya hunam asem wo anya no hunam we Nyankopon yi ni ho di se ono na wo kun nyame amegyina no no na ye o kun nipa no wo di ase but of fa David mu ele kun nipa ti Nyankopon bet sa bre ya bre Nyankopon bet ba fo obi mu ekun obi oh I don't believe. This is a Namina Casano. One more so be you if you are only in Cobb. You'll be you if you are. There's a police in India, sick kind, call Nipa, never back one where you know. Now they are missing Kumom, never could you at all. Now, when Casa Kukuni Pataya, Tano, a baby, and Fay, very possible. And I want to be a mechanic. No crime to a sepa. Whether you come on a sianisa, some day, yes, we shall move that's why air cost. Na, yes, she. I several days. Never go almost you say. So almost I saw me and she net at a sem any day. So, no, dear, what do I cannot know? Send a go on a say, won't come a year one more and 5 man. Na yes I shall be say e wa say eni bia na wo te
so Christo ni what will more say Yakupon and no Cassa say ye Bibiana because way they are okay. They say go show me be shame crowd or better to your Christo and I born in pie and what to say and say Yakupo ye say or Yakupon and then the Cassa say one ye say and what could so and I didn't boni 90 bibisa say so Christo ni I won't nyame akwanso no ene bia na wote se koye we ye say mami and obedi ekire aya na Holy Spirit dey ama odi nipa ye adwuma evil spirit nso onu se di nipa ye adwuma okay bonsam ho no Yakopo so nyame kire na nsen osopo ye okun ne yire wo America ai Crobels mpo Florida US war so e Christian o yo sofo so ena o tutu okun ne yire sa de no ye no emfiri Yakopo eye bonsam ene ko wura de mu ama okun oba o nyame kire Yakopo nso nipa enkutatuo emfa kokun oba innocent woman oba no ye de bone onya na ware na ahye kura no okukuno enti we no de na wo kan is a matter of fact onu na ekan se Yankopon na soma se okukuno Bible no fifi mu a nyame nsoma nipa wo sa akwan so se okukuno nipa ti mi de ma mu se obonsam na ko wura ni en no ko di sai duma don't need to get you. Say see we no as some be say yen see the say and ni obey the un say ni we na make say Yakopon me and obonsam ni because we and ni what here and we do so adwuma so dey kokun go for me no abako eja ya hwe and go for bi so tie and ubemu we tie ni bi onim say Christo ni wate ne nyame no dey atoto nyame sim nyese o kakọ ya de no na ewe ni boni and ye bi say and ni bia no Christo no wote e nyame ni ana I don't know some percent how we are. On there, the obvious. The obvious man. Mamia no 1 John chapter 3. Okay. Verse 8 to 10. O say, dear oya bone no efiri bonsam. Okay. Tie ni o. Dear oya bone no efiri obonsam. Efiri se obonsam na ofiri mfitiase eye bone. We ntina Yankopon eba no beyi ne ho di se obesei obonsam nyuma obiara Onyankopon verse 9 obiara Onyankopon awo no enye bone efiri se na bati mu na ontumi nya bone efiri se Onyankopon ena wawo no wemu verse 10 wosi wemu ena Onyankopon ma ene obonsam ma edadi obiara onye de etene ene de ono no nua no emfiri Onyankopon wosi de oya bone efiri wan Ofio bonsam. Enti sa boni we akoso nipa kokun police nya kokun no everyone. Ofio bonsam. Wonse wase we mu na de onye bone no. Ana we mu ana Nyankopon ma ene bonsam ma edadi. Eri je so obi ogusu ye bone no. Bo so bonsam no fifi tia se bone. Eti obi no ye bone no. Ofi bonsam. Nyankopon no obi anyame won kokun tin mu no. Ama ontwi etuo antwese kan emfa nkum ni nua enkum nipa de sani da obi anyame sunsun konkon tin mu no wono akwa ontimi se no ho konfo enkum ho oti kase wo Bible no yi anu ana wonya nti ho aye mate wa ase enti no uta wotimi atwe etuo sika on e de ekum nipa de a oso hu se bonsam adwuma no aye Bonsam no aye every say verse say was wemu ni wemu na Nyankopon ma no bonsam ma no e da tie every say the obiara Nyankopon awo no verse 9 no enya bone every say na ba ana say ni su etni mu na ontumi nya bone every say Nyankopon no awo no e di onyame wu obi a bone pa no e die so bekom bonya ma ni kito to take human life enye easy. Okay. Wo ni panda. Wo timi yi nipa. Enkwa. Efi ni nsem. Robert can check Ghana wo say. Nyankopon na soma me say, me nkan kokunu. O so mo di tum. Say kwankwa wo mu a, on. Ye o say Ghana, so wo eda.
na Moses mrano first na eyo keo uhemwa ukum nipa ne kum bi atuawa so wu ada wo tu kum ya so ogbohun oh edi wo me bo unse ayi country bi wo ho no ukum obi say ya especially Arab countries ibe kum bi atuaka wo ko ba kromo a yebusa say kromo go na bo yebusa say musa de na de faade wo ba kire benkum a ne de ato wo ne twa nessa won be ko wiade bi wu sa ba ko betu ne wiade so edi embra mu no mi de me kan say embra ni that's right ni tie pelifo be kan ko for na ye bi so mo anu asem bi so kika say ne na adwumu kanu ne ni ye kra che say na adwumu kanu kakra beti wa ade atum say na adwumu kanu tie nya ne sa na na say ye wotese wo mi pelifo ba nko psychiatric ni ko hwe na dwumu ana hu nyam je no wa dwene kura anya sade ne ya wokum nipa me se wokum nipa eno awudie no na wo se di gira na obra say na dwene bia no a asai mo se gana ase obi hadwum kan kakra na ebusua po no obi apo na bu no na mo sa na de beto no ato na wo mo kasa no no nkofo so bisa say enti na dwum kan no muni manka esi asema ba oye ne esi okro no so no afi na mode etu dwante esi ade e chimatum ana ye jan se na dum kan to na mo sa na oh dabi akwe your friend say ama on say nipa no wo on ne de no se nyankopon wo de nyame abamu enti na dwene nsai enti na dwene bia nya he wo se nyankopon ana asoma se okoku ho ana okoku ho no three no so onya two wato afun ba ko nyesa nyankopon na so say kokum ni pa wa di mu kan na nyankopon ka to say kokum na di mu kan no we correct Apostle for final words to Jana and so your story oh we correct pa enti o de abayasem amra kan so no ni empanifo e de nefa that's all enti ye de eni mu aka de mi metumi aka awo nyame hu no e na maka na me share mesremo me number ni Apostle Adma prepare 0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 11 020 70 211 Mesdames et amis, chamo, na nyame asomdwie onfa nom Ghana. Amen. Amen. Na ebusranfo enade Apostle Atman Pempe enate se menono esi nkonya edi enkomo edi fire police ni a wetimi atwesikan ewo nkofo no motifie se nakopon ene somo mo tese nakopon na soma ne so nkoku wo mo ade se sesi ade bako ho aka oda hospital na mienu so ato nananom ewo nsiedo na ebusranfo mi di esi na me so won so ade nje no ehun ya pa faso mi ewo too much gh comment section na bo modi aso follow yen ewo IG page @toomuchgh_. Nanama Obuswa enemy makram.